Jaz sem Davide i vozim downhill. Jaz sem Davide i vozim downhill. Nice man, good luck. Dragi gledalci in drage gledalke, lepo pozdravljeni. Dolgo se nismo videli. Ja, 328 dni je minilo od zadnje dirke Unior Downhill Cupa v Cerknem lansko leto, ampak nima veze. Korona nam je hotela pokvariti plane, ampak mi se ne damo. Zdaj smo kle v Bike Parku Pohorje, kjer se odvija prva dirka serije Unior Downhill Cup. Dirka ne bo štela le za točke pokala, ampak se bodo okronali tudi novi državni prvaki. Pa ne le naši, tudi Avstrijci imajo državno prvenstvo kar pri nas. Kdo je klejak? Mi smo jaki, da so na vrsti intervjuji, jutri je dirka, pičimo. So here with us is also the number 8 ranked guy in the world in mountain bike downhill, David Trummer from Austria. David, hello. Hey. How's the track? Yeah, it's rough, it's fast, and yeah, it's fun to ride. Very nice. And this is not the first race for you this year, no? Yeah, I did one in Czech, yeah. in Spitzak, yeah. And yeah, I mean, races are, it's not so easy to do many races this year. Yeah. So every race is good to have Yeah. and good to do, yeah. And what are your expectations for this weekend? Just racing, you know. Just racing? And new year, new team, but the same frame. Yeah. What was the big change in the setup? Well, change pretty much, as you said, everything except of the frame. But I mean, I feel good on the bike, and yeah, we had a lot of time now already. It's nice to see you on the new team, the Pro Factory team, that you're no longer a privateer, and we're happy to have you here. One question. Yeah. Could you say in Balkan, jaz sem Davide i vozim downhill? Jaz sem Davide i vozim downhill. Nice man, good luck. Yeah, okay. David Trummer, number 8 in the World Cup ranking. Z menoj pa slovenski petardi, slovenskega spusta, Mr. Kovca in Mr. Jevšenak. Zdaj se še smejita, vse je fana, ne? Ampak jutri bo pa prevzela vse to peristaltika, pognal jo bo na vece, ampak nima veze. Kako se vidi, da soočate s pritiskom? Najprej Gal, povej gledalcem. Mogoče poslušam muziko, če kaj pomaga, ne rač pa probam na odmisliti, pa pol nekako se ustiti. Zelo dobro, kaj pa ti? Sam se probam umiriti, sam dihaš pa pač. Aha, se prav prakticiraš dihanje. Ja, nekako je. Brez dihanja lih ne bi mogel živeti. Ja, težko je. Hudo, imamo to! Lej, to je tvoj time to shine, bi se lahko rekel, ne? Glede na to, da si tak kot grški bog, se Malo še manjka. še ne spodob, da bi bil ti klele oblečen. Kakšne so kaj tvoje pričakovanja? Imaš novo kolo, nagrul si se za 10 kg od oktobra do zdajle. Kam ciljaš? Ja, v bistvu ne vem, sedem v prazno, zdaj bom se zelo potrudil. Ampak bomo videli, kje bomo prišli pa na končni lestvici. Mišice me zaustavljajo, tako reči to. Ne, to ne bi smel reči. Ti moraš stati za tem, za kar se trudiš celo leto. Ampak zdaj pa še tako, da ne bo to le intervju, bomo naredili nekaj več, da bodo imeli gledalci nekaj od tega. Povej mi, kot downhillaš, katera mišica mora biti najbolj natrenirana za spust z gorskimi kolesi? Aj, pa jaz bi rekel hrbet. A ste redi? Z menoj pa mladi nadobudniški je ravno kar padel. Povej gledalcem svoje ime. Tine, Štriker, Tine Štriker in igra inštrument, kitara, ampak raje bi vozil downhill in enduro. in enduro. Če bi ti dali pa eno možnost, ali da si profesionalni glasbenik ali profesionalni kolesar, kaj bi bil? Profesionalni kolesar. My man! Upam, da si to ujel. Povej mi, kako se počutiš, ko veš, da te sodnik na cilju sliši, ko ti štartaš s tem bajkom? Ti je tam bajk prodal Tilen Nunetič. Ja. Zdaj pa v kamero poglej, pa povej,
A te je Tilen Unetič nategnil ali te ni? Je. Je, a ne? Tilen Unetič in ti lahko spiš po noči. Slabič. So here with me the fast Italian stallion Marco Sheriao from Italy 360 motorbike team. Yes, Yes, and the new bike for this season? 2020. 2020, very nice. What are your expectations for this race, my amigo? I hope good race, but I'm not so trained this year. You didn't train this year. Not so much. What's the track like, Marco? A little destroyed this year. A little destroyed, eh? Full brake bumps. Yeah, but that's downhill. Yes. Yes, okay, so I wish you good luck and we'll Thank you. cheer for you tomorrow, yeah? A bova počakala, da on gre? Pa mi Ja, bomo ja, šli, ja. a? Aj prav. Vai tranquillo, eh. Vai tranquillo, yeah! Questa bella macchina di Marco! Forza Ferrari. Forza Ferrari, Mr. Milano! Yeah! Oh! And then he's saying that he's not fast, huh? You lying bastardo! Z menoj pa zamejski maček Marko Niemic, questa bella macchina. Kako ti gre na progi? Ma kar v redu, no. Malo drugačna letos, ampak Podpiraš, da je taka? Maribor, a? zmeri sik. Zelo dobro. Kjer del ti je najboljši, kjer pa ne tok? Najboljši. Če zadaneš prvi hozd, Ja? je kar sik. Tudi zadnji del Gepsilda pa to. Ja? To je tudi dobro. Najtežji si jih. Rock'n'roll? Rock'n'roll. Ko moraš biti kirurg. Ja, ja. Zelo dobro. Povej mi še, si zadnje leto mladinec v U19 kategoriji, ne? Ja. Lansko leto ti je majico državnega prvaka spizdil kdo? Žak Gomiše. Zelo dobro. In letos najbrž bo tvoja, a ne? Mislim, bomo videli, ne bomo govoril pred časom, a ne? Fant je skromen, ko si vemo, da ima velike cilje, a ne? Kdo je tvoj konkurent v tej kategoriji? Si jih teammate Žan, pa ne vem, kakšen Avstrijec lahko pride vmes, ne? Čeprav sta teammata se še vedno pogovarjata v linijah, si delita nasvete, ampak ko pa je dirka, ne? Pa se gre za res, pa nista več prijatelja. V glavnem, zdaj pa še ti mali pišek moj, Mr. Pirš. Povej mi, kakšni so občutki za to dirko? Moram reči, kar dobri. Ja? Sicer je to prva fuja, to da. Dobro, ampak jih je bilo pa že prej, tako par tednov prej neki, a ne? Ene par pa. a ne? Kam ciljaš razen na majico državnega prvaka? Tudi zate je to v bistvu zadnje leto v U19 kategoriji, ne? Res je, ja. Ja, ne vem, to so bolj skriti cilji. To so bolj skriti cilji, so pa, a ne? So pa, Ampak se boš potrudil, ne? Ja, so pa itak. Kako boš proslavil, če boš slučajno državni prvak v U19 kategoriji? Glih ne razmišljam o tem. Ker če nisi, ne vem, zakaj bi se veselil. Trumer, lepa. Z menoj pa Kadi rajdal Mark Rombo. Mark, živijo. Nova sezona, nov ti praviš, ali kako? Ja. Tudi v vožnji si se bistveno poboljšal napram lanskega leta. Ja, delal sem na kondiciji, hodil sem na treninge, probal se izboljšati. Kam ciljaš, katero mesto? Naj bi znal povedati. Približno. Če bi si pa želel, kam prideti, bi bil kam? Ne vem, konkurence je veliko. Ne vem. Top 5. Yes, sir. Imamo top 5, ima. Srečno. Kako ide, Frano, ljubavi moja, ej! Koja kategorija si sad? U17. V 17. Di bi htio biti u 17 kategoriji? Pa tako, da, drugo mjesto. Drugo mjesto bi ti bilo dobro. A isti bicikl voziš? Da. Tako da sve znaš kako Da. to radi. Koji ti je najbolji dio na stazi? Ali definitivno Rock Garden. Rock Gardena. Je, Pa tu si super, uletio da. ko majmun, stari, svaka ti čast, stvarno Ja. brzo. Može i bolje. Može i bolje, Može, sutra da. će biti bolje. Najlepši ramenski obroč na celi sceni slovenskega downhilla. Ste slišali? Ste videli? Videli. Evo vreč, živ dokaz, da Kaškor ne dela za hude rajdere. A si posnel to? Kaškor ne dela za hude rajderje, najbrž bi imela Špela Horvat nek protiargument. Bi se najdel, ne? Ne, bo povedala mogoče, če je dobil pred kamero, ampak očitno je, da ne dela.
V glavnem bojsi. Kaj dogaja v lifeu razen čisto popolnoma nič? Čisto popolnoma nič. Točno to. Povej mi, ti si po ne vem koliko letih 26-stolskega downhill kolesa prišel na 29 stol, to je pa drug svet. Kako se počutiš? Puno bi šlo, ma jaz ne morem. Ne lahko. To si še v glavi predal, stari. Stari ne more, ne. Ne moreš. Ok, z nami pa favorit za dres državnega prvaka Luka Bregenc. Luka Bregenc, tudi ti si na nekem novem kolesu. Kaj imaš pod seboj? Mislim, da boljšega se ne da dobiti, no. Od Scotta. Od Specializa in Scotta, tako da. Je objasnil. Povej mi, kako ti ustreza novo kolo? Odlično, zakon. Hodo, kam ciljaš razen na prvo mesto? Prvo. Prvo, a ne? Imaš to? Z menoj pa rajder svetovnega kova, lanski državni prvak, sonček naš Jure Žabjek. Jure Žabjek, kako se počutiš kot favorit na tej dirki? Ja, kot prvo je fajn, da smo spet sploh na tekmah, ne. Saj nekaj tekam letos, pa upam, da bo še čim večjih do konca sezone, oziroma druge polovice sezone. Tako da ja, proga je super, kar zbombana, tako da je kar zahtevna, no. Zate ti ne čutiš teh lukenj, ker To si je na itak, Foxu ja, sploh zmeden. je na Foxu to pač, samo oni, ki so pa na drugih znamkah, je pa kar jeba. Se pravi, imaš prednost, no? Ja. Avtomatsko. Ok, mi pa povej, kako se pa počutiš, ko ti za vrat diha David Trumer, številka 8. Sigurno je fajn, da imamo enega z World Cupa, ki je dosti blizu tudi na World Cupih, KPS oziroma lani je bil kar visok, tako da Spanja, kje smo. Zelo dober. In tole, ko priješ ti takole konc dneva malo se zapeljati pa potrenirati, je to taktično, a? Nočeš razkriti linije? Točno tako, jaz jutri so vsi natapavali, zdaj pa kaj prej, zdaj smo pa mi na vrsti. Sadly, Valentina Hall typed that she's already on the lake, so sorry guys and see you tomorrow. Da si šade, Valentina. Pred menoj pa Blaž Eržen, človek, ki na bike.es izkuša nategniti ljudi s prodajo tega bicikla. Kaj imaš v planu, ko nategneš enega, da to kupi? Kupiti nov kolo. Kaj pa bo ta nov kolo? Kaj jaz bi prej rekel, mogoče 600 G-ov hata, da je to prej, ha? Ne. Res, daš bike pred hat? Ne. A je to pa ne? Ne, to pa ne. Sredo, hat je life, pa je bike. Ja. Pa dolg nič, pa mogoče kakšna punca. Ja, no, mislim, ne, zdaj nas Tale zadihani mačkonar zraven mene pa je Gašper Jurečič, KD Ride reprezent, tudi 3-5 občasno, ampak ta 3-5 mislim, da je zgodba, ki se poslavlja. Nismo še rekli zadnje besede, ampak vse tako kaže. Ampak Gašper, nič več junior, welcome to elites. Povej mi, kaj pričakuješ v elitni kategoriji ta vikend? Malo težje bo, to sigurno, posebej, ko so Avstrijci. Ja. Drugače pa ni nobenih pričakovanj velikih. Nimaš pričakovanj? Ampak globoko v sebi pa te žre nek plamen gori, ko hoče kaj? Kaj hoče ta plamen? Tako, oseben cilj. Top 20. Top 20 tekmi pa top 10 na državno, recimo. Aha, tako. No, če ti to rata, kako boš proslavil? Proslavil, da gremo v ponedeljek delati. Ker to se ne popravlja samo, To se ne? ne popravlja samo, to za poka. Srečno, držim pesti. In zraven tudi najglasnejši fani današnjega dne, Robi, tam je štila opis. To je, vidiš to! V glavnem, kdo je najhitrejši, povejte, kdo je najhitrejši? Rekel bi kar da Žabek, ne? Je Žabek pred Trumerjem? Bi rekel da. Ja? To je z današnjega dne to, malo intervjujčkov, malo furena, skratka, krasen dan je za nami. Jutri se gre pa zares, jutri bodo znani novi državni prvaki in za Avstrijo in pri nam. Tako da ob 9 se začne trening, ob 2 so kvalifikacije in ob pol 5 finale. Pridite gor, navijte, spremljite Instagram, YouTube, ni da ni Unior Downhill Cup, Bike Park Pohorje. Imamo to!